Lapa la ga Mahlo ka Lebokwakgomo le re morago ga mengwaga e 24 mola Morwedi wa bona a bolawago le lehono ba sa nyakana le mašaledi a gagwe gore ba kgone go mmoloka ka seriti. Morwedi wa bona Flora Mahlo yo e bego le moithuti yunibesithing ya Technology ya Tshwane o bolailwe ke lesogana la gagwe la peleng Collins Madiwane ka ngwaga wa 1999. Madiwane o be a se a swarwa nako e ka moka go fihla ge a swarwa ka ngwaga wa 2019 e le go mengwaga e 20 morago ga polao ya Mahlo. Madiwane o ile a epolela gore ke yena a dirile go bošulabjo ka ge a be a fetogile tsodio a sa roba le bošego. Nakong ya ge a epolela kgaetšedi ya gagwe ile ya mo gatiša sellathekeng gomme bohlatse bjo be a šomiša go golega mona molato wa polao. Le ge Madiwane a lahletšwe kgolegong bophelo ka moka ka ngwaga wa 2020 le lehono mašaledi a mohu ga sešo a hwetšwa. Mmago Flora e le go ana Mahlo o re kgaetšedi ya Madiwane o ba boditše bona le maphodisa gore mašaledi a mohu a epetšwe ka lapeng la gabo ka Soshanguve. O re maphodisa ba rile ba ka kgona fela go ya go epolola lefelo leo go bolelwago ka lona ge fela sesiwa Madiwane a ka ba fa bohlatse bjo ka mokgwa wa sengwalo. O re yo kgaetšedi ya Madiwane o re o tšhaba go fa bohlatse bjo ka mokgwa wa go ngwalwa ka ge a tšhaba gore a ka tatetšwa molatong wo. O re maphodisa a re a tšhaba go epa ka lapeng la gabo Madiwane ntle le bohlatse bja gagwe bja go ngwalwa ka ge ba tšhaba gore ba ka lefišwa ge ba ka epa gomme ba se hwetše selo. O thoma go tšhentša o re yena a ka se kgone gore a re iše mowe a nyake lebitšo la gage le tšwelela a nyake gore monna gage a tsebe gore o a tseba gore phisi ye nngwe ya ngwana o e mo kae a ka tla mohlala o tšhaba go senyagalela ke mmereko o tšhaba go swarwa. A ke tsebe gore nna ke reng go yena ka gore nna ke nyaka mašaledi a ngwanaka ke nyaka go robatša ngwanaka ka gore le nna wa nketela ngwana o a re mma a se ke robala gabotse bale se senkweša bohloko kudu le meloko le metswalle ya gešo ka baka la gore re swanetše ngwano re mmoloke re mo robatše. Mahlo o re ba Lapa ba nyaka thušo ka ge le lehono ba sešo ba boloka morwedi wa bona. Nna ke kgopela thušo go lena ba molao gore na e taba e le so re ka e bereka jwang ka gore nna ke na maatla a ke na tšhelete a ke na selo. Nna ka molato ke rata go bona ke hweditše mašaledi a ngwanaka ke a filwe ka re ganulale a ke kgone go khutša moyeng a ke kgone go dira selo le nna le ge nka re ke na le batho taba ye ya tla mo mogopolong wa ka ke no bona ke šetše ke no thoma go tlhakatlhakana nka no emelela ka tsamaya. Morago ga maetekelo a mmalwa a go leka go hwetša dikarabo go maphodisa a Gauteng ga sešo ba fetola diputšo tša rena le lehono. Go le bjalo setsebi sa merero ya bosenyi go tšwa yunibesithing ya Technology ya Tshwane e le go Professor Kholofelo Rakubu o re maphodisa ba swanetše go netefatša gore ba šireletša tlhatse kgahlano le go sekišwa gore a kgone go ba fa bohlatse bjo bjo bohlokwa-hlokwa mo molatong wo. Go bolela fela go sena segatišwa se le gore re ka tla ra se šomiša di fetoga mabarebare ene jwatše mabarebare a ka se šomišiwe ebile a ka se dumelelwe kantorong ya molao. Bjale go ba boima le gore maphodisa a ka tšea mabarebare ba ya ba tsena metseng ya batho ba re ba epolola eng ba nyaka eng kae ba se ba sware le yona warrant. Mona molato wa polao Collins Madiwane o tšwela pele go gana go bontšha maphodisa fao a epetšego mohu mengwageng ye 24 ya go feta. O be a ena le mengwaga e 31 ge a oba molato gomme mohu yena o be a ena le mengwaga e 25 a le ngwageng wa gagwe wa mafelelo wa dithuto tša gagwe tša admin management. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Lebokwakgomo.